makesami lanturan titiang raris ring sejroning adut paucanan paru dewateni makesami Dewatene makesami marep ring para dedya cai para dedya dode mayabe dirda amerda sane kapija antuk dewade ring tengahing segara punika jalan aduh pesamuan manut ring sejroning panumayu lan semayu dirda amardane punika padutne dum bareng-bareng para dewata lan para dedya mangda sami polih iya minokadi para dedyane punika nyawis minokadi adur para dewadane sane mapikayun ngedum minokadi kawentenan dirda amerdane punika para dewata makesami titiang rasuling tuni sampun makueh pisan para dewatane poleh mapikoleh saking segara agung punika menawi saking manah titiang sehananing sane sampun medal saking segara sukadi minokadi candra turmaning kudu jeswara sane putih kalintang luwih sampun kakolehan kegamel antuk para dewatane makesaminya
sane sampun katunas kapaiceuk sane medal saking segara sampun minokade kegamel antuk idewu para dewata makesami yang mana besik sane marupa tirta amertene punika masih ide wenas kapening titiang Jodan ingasa ingong sane jani ingong sing jenyerahan apa sane kabuat manirene tirta amertene punika sing kaldomin ingong kapening dewa ngong sane jani ngong sing jenyerahan ingong sing jenyerahan tirta amerta sane sampun kagamel ingong kapening dewa sampun puput rardes pare detione punika nyawis minokadi pinunas pare dewatane makesami sami sayuwati para dewatane punika duka pisan duaning tirta amertene punika nenten kasukserahan antuk para dewa para dedya sane ngamel punika raris ngaraja kededya kasukserahan sane marupa tirta amertene punika para dewata ning rejak makesami para dedya iri gering sejeroning segara marabuti
kasayuwakti kawentenan para dewatu lan para detya iri kering tengahing segara maprebutan saning wasta tirta amerda kawentenan yani para detya makesami para detyane punika nenten purun nyuksrahan minokadi tirde amardane punika tur maning nangkepin minokadi makesami para dewata ne punika metu yoda antuk titiang uningayang rikala ne punika rares metu yuda sane kapinawa pisan ide sang para dewata lan detyane punika ngambil minangka makesami senjata sane kabuat antuk mayuda sampun suwe danin titiang sinareng sami atur uningayang titiang ring sejeroning sampun suwe raris kawentenan yuda lingide yang para dewata melawan minakade detya ring sejeroning payudan punika rari antuk titiang ngatur nguningayang ring sejeroning payudane punika para dewata ne punika raris kasor minangka nangkepin para detyane makesaminya yang titiang para dewata ne punika kasor tur maning makueh pisan para dewata ne punika seda ring sejeroning payudan minokadi para dewata ne punika kasor makueh sanes itu laris para detyane punika merasa seneng tur maning ngakak ring sejeroning manah
Watilar ipun dia gelis Sampun raris make sami paru dewadone punika kasor. Iri raris paru detyone make sami tegelis matilar saking genahi punika. Makda amarada ngararah kena sani Sami pardetyone punika munut minangka kawendrenan Tirde amarga sane sampun kapolehanipun ngungsi genah sane singit pisan. Ayo sekarang dano. Ayo. Atur ningayang didyang rikala mangkin punika sampun raris dirja merdone punika medal saking segara manut minangka tujuan didyang titah linggih ratu raris didyang ngruruh sane muasta tirde amardane punika sane mangkin paru detyone punika mlaebang ring sejeroning pemargi tirde amardane punika kegamel antuk detya Sami ring sejeroning tirde amardane punika kegamel antuk didyang paredewatene merasa pocol ring sejeroning pekaryan Tiang majeng ring linggih pakulun ratu ide yang Betara Wisnu micayang titiang pemargi micayang pidabdab sapunapi ring sejeroning muputan kawendanan sekadi punika
sampun puput para dewatone punika puput matur majang ringlingi hidup yang Betara Wisnu ngeraris digelis kecawi sanduk hidup yang Betara Wisnu sampun nangaki dewa Makesami para dewatone nirenunas kapeningi dewa sampunang pesani dewa sungset sampunang pesani dewa sedih ring sejeroning kayun nirang ngaroro mangkin raris niru jagi pajang ruruh tirdo amerdo sane sampun kabuat oleh paru Detyone Makesami yang awliya senun ring kayu Ratu itu danin titiang Makesami adur rundingayang titiang ring sejeroning ide yang Betara Wisnu permangkin raris ide manungalan kayun ring sejeroning anggep nyuci rupa anak istri ngrare saturuning titiang permangkin ide yang Betara Wisnu nyuti rupa dados anak istri sane kalintang ayu pisan kawontenannya nih ngamarani naparo Detya maning anak istri punika ngraris ngruruh minangka genah para Detya sane ngamel tirda amerdane punika sedang paru saling dengki maning kalone punika raris anak istrine punika nyuryanin minangka para Detyone Makesami sedep parum miri ketur maning saling dengkit marep timpalnya nih Makesami maru kalone punika para Detya ngawendanan sangkep ngawendanan parum parine kan punapi caranyanipun ngedum sane muastu tirda amerdane punika
wakti tetujon ring sejeroning peparuman parudetyune punika sapunapi antuk Lagi nanti. mangdene sida maka sami boleh tirta amertanipun Sedikit. Lilingsen gitu kan. lelingsen istri lelingsen bagus oh nah istri lelingsen Lemon. Rare satu runding ayang tityang ring sejeroning anak istri minokadi sampun rare sareng rika ring sejeroning peparuman parudetya makesami tirtanika luwe gati ning parudetya makesami menawi idewa sampun uning ring sejeroning kawigunan tirta amerdane punika dewa tan bisa ing sejeroning parumi wau dityang aksi ring sejeroning sapunapi carani dewa ngedoman nenten presida suryaning dityang dewa ngedoman mangda sida adil mangda sida sami boleh neka ngawe jereh mami wantah rare sayuwati tityang merasa jerih ring sejeroning aksi kawentenan idewa parudetya ngedum minangka tirta amertani punika ronto rares tirtanika wantah sayuwati ring sejeroning punapi carani dewa ngedoman tirta punika jerih pisan menawi iya ninargama yang tityang runtuh raris tirta punika ring sejeroning partiwi janten pocong sareng sami menawi dewa parudetya makesami uning ring sejeroning pemargi pasti kepisan pocol makesami yening tirtane punika runtuh ring sejeroning pertiwi sane mangkin dewek maning mangkin atur mingayang tityang ring sejeroning minokadi sepengrau tityang riki ring sejeroning pesamuan ring sejeroning parum idewa parudetya makesami nolongin dia mapi tulung ring sejeroning sapunapi pemargi ngedum minokadi pemargan tirta amertani punika mangda sami boleh doman
jagi pacang sida nulungin Pardetya makesami punapi caranyane ngedum tirta punika mangda sida makesami polih Pardetya jumpu sami gati turmaning kalone punika makesami Pardetya irika ring sajeroning parung sumurup jumpu ring sajeroning kawentenan adur anak istrini punika tiradane rawes kasrahan maning nenten Yesuwe raris tirda amertene punika kasukserahan majeng ring anak istri sane kalintang ayune punika oleh Pardetya nika dia lelingsen geles turmaning nenten Yesuwe waris tirda amertene punika kamil turmaning kegamel langkung anak istri lelingsenane punika ring sampune tiada kegamel sang dia sampun raris tirda amertene punika kegamel antuk anak istri ayu lelingsenane punika istri lelingsen malih sampun digelis kegamel tirda amertene punika antuk anak istri lelingsenane sane kalintang ayu ngrare sida melaib medhilas saking genah keparumane punika Detya wau merasa wantah sayu wakti makesiap minokadi para dewatene risampun tirda punika kegamel turmaning keplaiban antuk anak istri lelingsenane punika keninaya singe pisan makesami Pardetya punika merasa kenidaya sane kalintang singit antuk anak istri lelingsenane punika rares ngubar anak istri raris makesami Pardetya sane wenten ring peparumane punika makesami nguber melaib ring sejeroning nguber anak istri lelingsenane punika sane muatir damerteni istri punika
wonten jesuwe kalone punika. Nah, istri sane sampun ngamwal tirta amertene punika muwali nyalin rupa dados lingi ide yang Betara Wisnu. Yang Wisnu raris kerajaan antuk detia maning sani mangkin adur ningayang sityang maka sami paredetyone punika angrejep minukadi kawentenan lingi ide yang Betara Wisnu. Yang Wisnu dan makire wantah sayuwakti nenten jajrih lingi ide yang Betara Wisnu ya diasun karejek antuk paredetya sane makueh pisan. Ida ngagem cakra maning kalane punika raris idu yang Betara Wisnu ngamedalan minukadi senjata ide sane muastu cakra sudarsanu kawentenanipun. Nika raris kala punika ide yang Betara Wisnu ngelepas minokade senjata ide sane merupa cakra sudarsana punika malecat sekadi tate pisan kawentenan senjata ide yang Betara Wisnu melecak kadi kilap kawentenannya nih cakra pusaka mungadetia sakesiki maning kalane punika senjata ide yang Betara Wisnu mungal minukadi kantan paredetyane sakesiki makesaminya nginep semeton. Habis dah tuh ya. Hogaran nunya. Pasti hogarnya corong lebih angkat jam sholat. Hogar. Yang titiang ring sejeroning payudane punika sayuwati makueh pisan paredetyane ngemasin padem antuk senjata ide yang Betara Wisnu. Bangkit
Ayu wakti atur uning ayang titiang sukadi bukit minokadi bangken betione punika duaning makweh pisan usane padem antuk senjata hidup yang Betara Wisnu sani kantun nyana kalane punika wantah kidik sane kantun nyeneng sane prasida murid sangkaning senjata hidup yang Betara Wisnu metu titiang sane kanthi maurip parudetyane punika medu raris manahipun ajrih angarepin majeng ring linggih hidup yang Betara Wisnu dia gelis jerih ring sejroning majeng ring idu yang Betara Wisnu iriku raris paredetya sane kari maurip melaip ring sejroning mungsi genah sane singit Makesami raris para dewata sane ngaksi parindikane punika Mas Surya Gira ngaksi kawontenan dedya makesami sane melahai punika sapunika majeng ring lingi ratu idodaning titiang makesami wantah sekadi asa punika atur ningayang titiang ring sejroning wajen dirde amerda sani sampun kadur ring galah mangkin ugi ya
Mugi wasturaris ring sejroning galah menawi kuwenten malih kapijo majeng ring titiang iri keraris malih titiang makesami jagi pacang aturan ayah katuran lantur cerita Raris presiden titiang ngelanturan minukadi carite sane jagi pacang aturan titiang gala baki kesane Raris titiang presiden ngatur ayah ring rahina benjang sane jagi pacang lanturan titiang putang aja wakti minokadi kebandoan to galah titiang wantah praside ngatur ayah ngantos siriki puputan titiang ayah-ayahan ring wengi mangkene puniki ya maka panyena pajang atur puputan titiang atur ayah titiang punikian tu ngaturan para mesanti Om Santi 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 Om